Koloma lobby, ceux qui vous allez disponible, vous à partir de 18h, qui n'ont 23h, nous avons une soirée culturelle, il y a mon aile, où il y a un groupe Nyon sur le lobby, Natina Maman de Kamoya de 12, pour prester Awa dans le centre, la plateau de 15 ans. Voilà. Il y a sur la vie Saïd, il y a un message na wiki l'union sur les bons de il y a 12 octobre. Je vois que les membres de ça, tout ça dit ça, ça dit ça, merci, papa journaliste. Qui il y a le 12 octobre, na bête bakimbangiste, il y a quelques lumbu aussi, il y a Nene, il y a Ngolo. Sam naïva, il y a Bamam Zole, Salamaka Dumbina. Diambu Yantete. Papa Simon Kimbangu, il a butamaka en 1887 pour Fouaka. Maintenant, les gens me kufwa, kaka na lumina, na erina, una nankamba, me butama mwana ya bakana. Kumba yani, Papa Simon Kimbangu kiangani, ni yani mtikele mfume libumu. Mentete, Papa Simon, ubiga beto kuna na Lubumbashi. Yani bogilaka mwana yani papa de Nkenya yani zabsa yani ke bakento abeno tatu bakena bivumu me yina ke buta mwana ya pakana ni monu yina simoki mbangu mfutuka tena mwana ya tete kento ya tete ya papa kisolokele yani bidara mwana ya kento ni mama Mariana yani Eshowe mwana ya Zole papa Diangenda Kento yandi mebuta mwana ya Kento mama Christine yani Beshu. Maintenant na nkamba mwana ya Zole ya papa Simon Kimbangu papa dia Lungana yani mebuta mwana ya Bakala ni papa Simon Kimbangu kiangani ni yani tukani. Donc ça na voila nyonso kina le monde baza bake tata Simon Kimbangu yani futukaka ya tatu na ngumu ya papa Simon Kimbangu kiangani wafa sobetu mezabe ya awa na Brazzaville papa Simon Kimbangu kiangani kuizaka awa na 1980 kivumu sala yani mpasi bame metani na kujibu bame sala yani échographie na kachukula papa bame tela media élevé chima élevé foyer élevé docteur maison de mais il y a eu wapi muntu ben maintenant mungu baba za boke était vivant bakele na ngavi na kaka ina betu ko la 26 maintenant leur papa Simon Kimbangu fola na Lubumbashi ba jublanga ki vum ba tela wakati chima fait qui m'a musifié donc yani ni songisaka ke ni yani kaka mais futuka samedi wapi nikembe memeka na kusalisa au wana Brazzaville. Papa Simon Kimbangu kiangani yani mosi nimbala ya ntete yani me pesa fête yani na Congo Brazzaville le fait que ça n'a pas yani maison de la bête benu savisa la boire nyon la bande nyon benu savisa la bande nyon benu savisa banque munu papa Simon Kimbangu kiangani mukele tata mwana fela le troisième personne en Dieu donc yani butamaka le 12 octobre 1951. Bengue sala inki na Brazzaville. Carnaval ou bien ina bake bogilaka beto parando nani ai carnaval betika na yau na poto rompo ya poto ya papa Simon Kimbangu na toile musique ya beto nyonso tout en fer blanc babantu ke demandé yinda yinki ina bakimbangisi na kubuta na wapi mamu ni buku yai papa Simon Kimbangu kiangani mutukaka na le 12 octobre kaka bantu ya Brazzaville ou bien kaka bame boki la bantu nyonso tout ba département nyonso ba communiquer mais luta ba ina fusaka bati yai yake bantu ba département bame katika desa bame kuma ba yankaka ke kuma mbasi na bakaminyo donc bakina kuisa voilà. Maintenant si beto banisa wa lundi